Zlatko Puntijar je vlasnik hotela Puntijar u Zagrebu, to je peta generacija porodice koja od 1838. godine se bavi ugostiteljstvom. Evo prilike da od Zlatka Puntijara čujemo šta je to sve što hotel Puntijar ovog trenutka nudi. Pa kao prvo bi sve htio pozdraviti, zahvaliti se na intervjuu i na gostoprimstvu. Hotel Puntijar je jedna jedinstvena priča, mogu reći, u širem dijelu. Znači, nemaju dvije iste sobe, sve uređeno sa antiknim namještajem, originalnim. Preko 700 slika povijesti Hrvatske, Zagreba, obitelji visi po zidovima. Uz hotel je i ordinacija u supruge dentalne medicine, plus toga dvorane za sastanke, a restoran je opet priča za sebe gdje pripremamo jela po receptima starih kuharica, jer uz hotel imam i muzej gastronomije sa najvećom zbirkom kuharica u Europi, preko 3000 naslova, oko 2000 starih jelovnika, oko 700 turističkih vodiča starih, a plus toga i vinoteku gdje otvaramo sa Sabljom Pjenušac, a mogu se pohvaliti i da sam 3 puta ugostio papu, 2 puta Ivana Pavla II i 1 puta papu Benedikta kad su bili u Zagrebu, u apostolskoj nuncijaturi sam radio ručak za njih i domjenke. Uglavnom imate popunjene kapacitete? Pa gledajte, hotel je mlad, hotel je, sad je 3. godina, 4. krenula i hvala Bogu dobro se ide naprijed i dobro se popunjava, ali još uvijek to nije onaj top koji se iziskuje i koji očekujemo. Stari restoran je, pretpostavljamo, još nosilac najvažnijih poslova u okviru vaše firme? Bez danje, konj je perjanica koja je, i ne daj Bože da bi sa trona sišla, jer velim tu baš predstavljamo povijest hrvatske gastronomije, ali kad predstavljamo povijest hrvatske gastronomije, predstavljamo ujedno i povijest gastronomije cijele regije, jer smo, naše gastronomije su jako slične i tu onda ima puno povjestica. Zahvaljujući onome čime raspolažete, vi ste evo upravo izdali i knjigu recepata u korist Crvenog krsta Hrvatske i Slavonije. Među onim silnim kuvaricama i menijima imate dosta i sa područja Srbije. Pa imam jedno 200-tinjak menija, jelovnika iz Beograda i ostalog dijela Srbije starih, pa imam i najstariji srpski kuvar iz 1855. godine, pa imam iz 1893. godine stara srpska jela i pića, pa onda 1871. pa nadalje, tako da imam priličan broj starih srpskih kuharica. Nadamo se da ćemo to moći nekada vidimo i u Srbiji. Pa dajem sve od sebe i pokušavamo dogovoriti i vjerujem da budemo uspjeli napraviti kvalitetnu izložbu i da to samo pitanje trenutka. Hvala vam. Hvala vama.